Bismillahirrahmanirrahim. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Pagkataling umadun susuguan wallah, na diniyo pagalukis kanian, sutis kanian, gumapuro kaawatian kuy pepenako tuiranon. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Pupakiturun niyan ku malaikat suwahi puun sa suguan niyan ku tawa kabayaian ku mga urip niyan. Sa pakiineng kaaniwa mataan niya, ada atuhan na salakaurakan na unuti ako niyo. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Inad niyan sumanga langit agusulo pa si ikubnar. Mapurwa kaawatian ku ipupemana ko tuiranon. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Inad niyan sumanusia apuun sanutfa aiga pupuyot. Na api amaw tudun nas kanian na lampawi amapayag. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. Gusto mga ayam na inad niyan utuwar kiyo. Aad na matataguun na pangaran sa tenggaw. Gumanga pedaos ba. Gusto sabaadun na kekaniyo. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. Guad narkiwa matataguun na kataid kumasa akapudalan yuron. Gusto masa akapupekaliwan yuron. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. Gupupekaawid ku mga awidiwa mga pepened si ko ing dedikan ron ipraw to di misabab ko karagni ko mga ginawa. Mataan na sukad na niyo na titwa malay gagawa makalimuon. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Guinad niyan sa mga kuda, gusto mga bigal, gusto mga khimar. Kaaniyo to gi ikakudae, gu para manisyo, gu pengad sa dinyo katawan. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. Nasiik wallah sumati tuwalalan, na sumanga pedalalan na makasisilay, na ukabaya wallah, na miyaturo kanunian din langon. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Skanian sopya katurun yan puun ko kawang suwig, apu pekainom kanuron, gup kisabapon so kapupekatu kayo. Ama pupekakaniron so mga ayamiyo. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kisabapo nakapupekatuan yan rekano ko mga perperan, gusto mga zaitun, gusto mga kurma, gusto mga anggur, gusto pisusu na mga unga. Mataan na adna matataguro umana titua karina arko pagtawa pupemimikiran niran. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Na ini pagadilian rekanuso gagawi gusto daw. Gusto alungan, gusto ulan kaanyugi kang gunai. Gusto mga bituon na pupasyunot sirang kusuguan. Mataan na adna matataguro umana titu mga tanda ko pagtawa penggede-gedaan niran. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Gu ini pagadilian rekano so inad niyan rekano kulupa am bida-bida sumanga warna niyan. Mataan na adna matataguro umana titu tanda ko pagtawa kipa kata tadem.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Nas kanian suweni pagadilian so kaludan kaangkan no pupekakan ko pupeka po ono nasapu asda amalemak. Gu anyoron mapupekagmo so pakaya nagi inyo tumanditar. Gu kilaing kasumanga kapala pupemang tason. Gu ang kanugi makambe benuku kakawasaan yan. Gu ang kanu makapanalamat. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Natiagu niyan sulupas sa mga palaw, kaubakan niyan kakuyong, gutiagu niyan sa mga lawasaig gumangalalan, kaang kanu makakedeg sa untol. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Gumanga paduman, nasabab ko mga bituon, nasiran na pupekakedeg siran sa untol. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Ino so pupengaden belagi du di pekaaden, ino kanu di penanadem. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Na upamagitungan niyo sulimu Allah, na diniyo din maitong, mataan aswalla na titu manapi amakalimuon. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. Naswallay mataw ko isosol niyo gusto ipapayagyo. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Nasosiran apsimba nirana salakaw ko Allah, na daakad nirana may tubo, kasiran na pupengbeelan. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Maatay siran, na aba mga uyag-uyag, gudiran katawan wanday kapag uyag-akiran. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Sutuhan niyo na Tuhan na isa-isa, nasira na di mapaparatiaya ko akhirat, na sumanga puso iran na muungkir, asiran na mga takabur. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Matatang kedemataan naswalla na katawan yan so isosol niran, gusto ipapayagiran. Mataan askanyan na diniyang kebayaan sa mga takabur. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. Naigira api terukiran, aanto na aso ini turuno kadna niyo, na teruuniran. Mga iringa akabuke gumiyang uuna. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Kakagia akawi daniran sumanga dusairan at tarutop kualungan na kiyama. Gusto lagi du mga dusa o siranap kededegiran sabab ko di katao. Tanudan kamiyak karata-rata su kaawi daniran. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Sabna ramiagan tangan samarata sumiyaw na aniran, na diniyong katwalla su mga unayano mga walayran, na miniruber kiran swatap ko kapuruaniran, gumiyat taling masirano siksa sa katawiranon. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Orian yan na diamanan yan siran kualungan na kiyama, guter unian, anda den su ini pririmbang yurakan, asuda kanu pagayunayon sa makapantagkiran,
teruuno sirana piyamagan ko katao, amataan na so kadiyaman sa alunganay, gusto marata na si kuda pamaratiaya. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Siran na tenganan siran mga malaikat maaanyayairan sa mga ginawairan na makapasyunot siran sa materwiran. Ak na aba kamiging gulaw la sa marata na teruong kiran. Uway na mataan aswalla na katawan yan sugiin yung gulaw laan. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Nasuld kanu ku mga pinto o naraga jahannam sa makakal kanurundin na miya karataratad na derpa o mga takabur. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين دار المتقين جنات ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Na pitero ko sirana miyamanang gila kumarata. Aanto na aso initurun kadna niyo na pitero iran. Amapia adna bagiano sirana mipipiya sangka iya dunia amapia. Na matatang kedasu ingeda mauri itaral biya mapia. Na miyaka pia dinna ingedu miyamanang gila. Mga surga atata pa pumakasul siranon. Pupumangundas ko kababaanian so mga lawasay kekawairan ruos so nganena kabayairan. Lagi dema na imbalas wala kumiyamanang gila. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Siran na tengan siran o mga malaikat tapi piya siran sagiran teruon akalilinta de seer kanu suld kanu ku surga sabab ko kaya pamagamalius sama piya. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Baanap na yaw nira narwar ko kapakat taling umakiran ng mga malaikat udi na sukapakat taling umausuguan ukad na naka lagi daya manaping gulaw-law siranam yaw na aniran na dasiran salim buti wallah na ugaid na siran ipselimbut ko mga ginawairan. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Na miya sugat sirano mga rarata ko pinggel bekiran gukyali ko pansirano piya magumpatira na siksa. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Na pitero usirana miya manakuto au kabaya wallah na da masimba miya salakaur kanya na may tubu skami agusu mga loksami guda ami sapara miya salakaw ko ini saparya na may tubu lagi daya manaping gulaw-law sirana miyaw na aniran
na beed na paliugat ko mga sugu arwar ko kapa makasampayo suguan wala mapayag. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Na saben-saben na rasyugu nami so uman ipagtaw sa sugu, apa pemakalang kapeniran, aswa swatan yus wallah, gupakawatan ninyo so tagut, na adna pedkira na tawa teoro wallah, gu adna pedkira na tawa miatang kedun so kadedeg, na lalakaw kanu kulupa, na pagilay-layan niyo anto na aim yang betaduk ya akhiran ko pia makam bukegiran so mga sugu wallah. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Apia ikapanamaring kasakaturwiran, namataan aswalla na dinian turuon so tawan dedegnian, guded na mamakatabangkiran. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nami sepasiran ko Allah api temanan mga sapairan, sadi paguyag nu Allah sutawa petay, oway na diendi iya na ya amata tangked, na ugaid na sukadakelan ko mga manusia na diran katawan. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Kaaniyang kiran mapayag sudiiran pagayunayunan, guan katokawi o siran na de pamaratyaya amataan na siran na miyabeloy siran na mga bukeg. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Ayabuap tero nami kuapi antuna igira akabaya ami akapaged namiron, nasok kateru amiron kukon na maadn. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Naso sirana miya manugalin sa ingid makapantag kuwalla ko oryano kaya pangarasi ikiran. Napaka pagingid nami siran din ko dunia sama pia, na matatang kedasubalas ko akhirati lebih mala o siran na katawiran. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Siran sumipu pantang, gusubu sukad na nirani sa sariganiran. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Nada asyugwami kumyaw naan kaya Muhammad arwar sa mga mama, apagila hamanami siran, na isaan niyo kuad na sabutian os kano na din niyo katawi. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Raksu mga rarayaga karinagus su mga kitab, na ini turun na mirka sa Quran, kaan ka mapagusay ko mga manusia su ini turong kiran, guaniran mapapamimikiran. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Besasarig susiran na miya magantangan ko mga rarata sa disiran landeng wala kulupa, udi na disiran matalingo mausik sa sadiran maiinang ka. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Udi na dinian siran siksaan kugiran kasurum bele nga disiran makapalagui. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Udi na dinian siran siksaan sa masaginto na maalak siran,
na mataan na sukad na niyo na tantua masaling gagawa makalimuon. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. Bayran demaylay sulang wantama na inad no Allah. Agi imrumba-rumba sumanga alungian, kumanga kawana na gumanga diwang, amanga ngalimbabaan ko Allah, apu pasyunut siran. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Napsujud ko Allah sumatatagu ko mga langit, gusto matatagu ko lupa abaran yawa, gusto pen sumanga malaikat, asiran na disiran penakabur. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Ikalakiran sukad na niran nakapurwan niran, guing gugulala niran susuguang kiran. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Napitero Allah, adi kanu kuasa dua Tuhan, skaniam bui Tuhan na isa-isa, nasakem bui kalakniyo. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. Narkean sumatatagu ko mga langit gusto lupa, gurkean suagama at tatap, baad na salakaw ko Allah ay ikalakiyo. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Nalangwan tama na kapia aniyo na puun ko Allah. Urian niya na igira amini sugat terkanus sumurala. Nas kaniyam bui keguro kiyo. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Urian uto na igira apiyo kasiyan terkanus sumurala. Nasa mauto na suisar kanu kasagurumpong na primbang niran sukad na niran. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Kapagungkir niran suwini bagaya mikiran, nasawitin yudin sukawiyag-uyag kakatukawan yubu. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. Napasenggayan niran sudah mga malangian sa kipantag ko ini bagay mikiran. Ibet ko Allah kamataan ay pagisir kanudin su ini pangang kubiyu ko Allah. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Naipsenggira nar ko Allah sumanga wata ababay, sutis kanyan, guwipsenggira nar kiran sumatutumu ira na mga wata amama. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Naigira amya panutulku isakira na mimbawata sa bubay, na makari mga parasyan, askanian na tantua makambubuko. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Pupagma ko pagtaw poon kumarata amya panutulon sa kedua-duaan. O eno penagutia penian sa kaayaan, udi na benian din lebengan ko lupa abibiyag. Tanu dan kasaya na amarata suip kukumiran. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Rekusirana di mapaparatiaya ku akhirat su ibarata marata. Narkwalla su ibarata mapuro. Naskanian sumabagra maungangan. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Nausiksa wallah sumanga manusia sabab kukian derwa kairan. Na da alam beenian kuliawa lupa abaran yawa. Na ugaid na pakalalana tenian siran sa taman ku taali ka mapapento. Na amay ka makatalingo maso taalik kiran. Na dirandun misendud sa isa kauras. Gudiran kang gagaanan. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Na ipsenggaira narko Allah so ipkegudiran na mga wata ababay. Gu iprupa o mga dilayran so kabukag. Sa mataan na sirani kirik kumapya. Matatang kedemataan arkiran so naraka. Gumataan na siran na indiray nun siran. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Ibit ko Allah kasaben-saben na rasyugo nami sumanga pagtawa miyaw naan kaya Muhammad. Na piperasang kirano syaitan sumanga galubkiran. Naskanya ni panariganiran sa alungan ay guad na bagyaniran na siksa amali pedus. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Na ayabu kini turun namir kako kitab na an kakiran mapayag suderan pagayon na yuni. Guturuan gulimu ku pagtawa mapaparatiaya. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Naswalla na piyakaturun yan na puun ko kawang suwig. Na iniuyag yan uto ko lupa ko orian o kaya patay niyan. Mataan na adna matataguro umana tituwa tanda ko pagtawa po pamamakinagniran. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin. Na mataan na adna matatagu ko mga ayamat tituwan daur kano. Pupukainom namis kanu ko matatagu ko mga tiyanian. A pupukapon ko pageltano na di sa gusurugu. Agata sa lumbus. A malbudlinoon no pupumanginom. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Naso mga unga kurma gu mga inab na pupukambal kanuron sa pakabergu pagparamapya. Mataan na adna matataguro umana titu tanda ko pagtawa pengdegdeeniran. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Na iniilahu mukadnan ka ko tamaing, ambal ka ko mga palaw sa mga walay. Gusto mga kayo, gusto pupunagumbelay niran. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Urian yan nakangka ko umani mga unga, naukit ka ko mga lalano kadnan ka. Ada mga gigimbra iyan, ada na pupukagmawa pupukapon ko mga tiyan yan na inom ng bida-bida sa mga warna niyan. Akadadalman sa bulong o mga manusia, mataan na adna matatago saya man at ituwa tanda, ko pagtawa pupimimikiran nun. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من
يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Nas wallahi miyaden kanu orian ya na tenganeng kanunian nasu saba eder kanu na tawa pekan dudun ko tantu amara ta abetad ku kapagintau abungau ka anda katawin ya na may tubu ku anda nga katawan yan mata anas walla na mata u wagaos. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Nas walla na inilbinian sa sabad derkano ku sabad si ku rizki nada ko sirana pia maka lebih ibairan begen suriski kiran ko mipapaaro mga tangan nira na mga uripan nasiran na maka pelagi-lagi siranon besulimu Allah iseng kaaniran. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Nas wallah nasing gayang kanunian sa mga karma apad ko mga ginawa niyo. Gusing gayang kanunian na puun ko mga karuman niyo sa mga watag mga apo. Guriniski ang kanunian ko mga pipia. Besuri beti pemaratiaya aniran. Nasulimu o Allah nasiran na pagungkirniran. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Napsimba anirana salakaw ko Allah suda ami papaarian na rizki kiran. Apuun ko mga langit agusulupa amay tubu. Guda akagagairan. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Nadi kanu pengbeal sa mga ibarat wallah. Mataanas wallahi matao. Nas kanu idi mga tatao. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Mimbaal swalla sa ibarat. Ore penna mi papaara de kegeganian na may tubu. Agu tawa bigan na miskanian sa pagperamapia apu under kami. Naskanian na pepemegayron sa masol na gumapayag. Basiran maka pagisen sulangwan upudi narkwallah. Kena kasukada kelangkiran na di mga tatao. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Gumimbaal swalla sa ibarat dua mama. Suwisa kiran na umaw. Ada kegeganian na may tubu. Guskan yan ay karireko rokirkon. Apia anda niyang pakasanguras kanyan. Nada kitalinguman yan na mapia. Bemaka pagisin skanya na gusto tawap sugu ko untol. Askanyan na kumakadeg salala na makau untol. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Nark wallah sumisasulun ko mga langit agusulupa nada ko uki tu bangkit inunta na lagi bu usaprak mata udi nalawan ro usak kagaan. Mataan aswalla na si ikulang wantaman nag-uusyan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Naswalla na piyakaliyo kanuniyang puun ko mga tiyano mga inaiyo ada katawan niyo may tubu. Guinad niyan rakano so kanag gusto mga kailay gusto mga puso.
kaang kanu makapanalamat ku Allah. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Bayran demailay sumanga papanok, alibud kira nakapupekalan tapiran seiko suldu kawang, ada makatatayong kira narwar ku Allah. Mataan adna mata taguru umana titu mga tanda ku pagtawa kipaparatiaya. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Naswalla na inad niya narkanu sa mga walay niyo wakadna. Guinad niya narkanu sa mga kubalo mga ayama mga walay. Aka-akupang kanuron ko alungan nagiiniw katutugalin gusto alungan na kagagnakyo. Guinad niya narkanu sa mga bumbulo bili-bili. Gusto mga bumbulo unta. Gusto mga bumbulo kambing. Akasang kapan gu pagigimu taman kumasa akakerataian. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Naswalla na singgayang kanunian ko inad niyan sa mga alunga sirunga. Gusinggayang kanunian ko mga palaw sa mga liyang alindunga. Gusinggayang kanunian sa mga ditar na makarerendingar kanu kumayaw. Gumangan ditar na makarerendingar kanu ko gumaano ridwe niyo. Giyayaman ikap terutupan yan kulimu iyan rekanu. Kaang kanu makaselim butawan si erkanian. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. Nautalikod siran. Na ayabu paliwa terkana sukapa makasampayu suguan nerka amapayag. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Kikilalaan niran sulimu wallah. Urian yan na pagungkir nirambus kanian. Nasu kadaklang kiran na mga kafir. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. Napakisabuting kaswalungan napakatindagan nami so uman ipagtaw sa saksi asunabiran. Urian yan na di kabagan sa idin suda pamaratiaya. Gudisiran pakapamangniin sarila. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. Guamay kakasan dengano sirana da pamaginuntulan susiksa na dikiran den pakakepen gudikiran taalikan. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Naamay kakasan dengano sirana miyaman ako to so ini pamanakutuwiran ko Allah na teruuniran. Kadna nami sirana ya so ini pamanakutuami asiran so sinimba mi salakaurka. Na salawada aniran sirana katero mataan as kanuna titu mga bukag. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Na mapalaliran ko Allah sa alungan uto sukam bayurantang gudurat sirano piyang baalanirana kabukag. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Sirana miya mangungkir gumiyang alang kulalan ko Allah.
na pagumana nami siran sa siksa alawan ko siksa sabab ko kaya paminasairan. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Napakisabuting kaswalunga napakatindagan nami so umani pagtaw sa saksikiran. Apad ko mga ginawairan. Gupakataling umaan namis kaya Muhammad saksi ko siranaya. Napia katuro namir kasukita ba usayang kulang wantaman. Guturuan gulimo. Gututula mapia kumimbabayuran tangko Allah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Mataanas wala na isusuguin so kauntol. Gusto ka piya-piya. Gusto ka bagi ko tunganay. Gu isasaparian so pakasisingay. Gusto marata. Gusto ka panganyaya. Ipagendaw niyan rakano kaangkano makatatadem. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Natuman niyo so di wala igiram yaki di kano. Gudin yung bareng kasas so mga sapa ko oriano kaya tanto niyan. Asab na rabielo ini swalla asaksir kanu mata na swalla nakatawan yan sugiin yung gulaulaan. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Nadinyo pagiringi subabaya kaya kasiyan so tinikriyan ko oriano kinikibdiyan sa mga kang gulgul sa mabalo inyo sa mga sapai walimpangan kung dulun-dulunan niyo. Sa kabaloyo isa apagtawas kanya ni madakaladiso isa apagtaw. Gia buwa kiptepengan rekanuron wala. Namataan na pagusay niyan rekanudin kwalungan na kaya masos kanu na di kanuron pagayo na yon. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Naukabaya wala na mataan na kabaloy kanunian ko kita isa. Naugaid nan dedegnian sutawa kabayayan. Guturuunian sutawa kabayayan. Na mataan na ipagisir kanudin suping gulaw laniyo. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Nadinyong beluya so mga sapa iyo walimpangan kundulun-dulunan iyo. Kami dulas so para-para ko oriano kaya pakabeknian. Gukata aman niyo sumarata sabab ko kaya alangin niyo kulalan ko Allah. Gumakam bagiyang kanu sa siksa albi mala. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Nadinyo pemasaan sudin di wala sa arga amay ito. Mataan din na susisi ko wala nagyuto ito morkano oskano nakatawin niyo. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Susisiir kano na keda, na susisiik wala na kakal, na mataan na imbalas samidin ko sira na mipipantang subalas kiran si kumapia kuping gulaw layran. من عمل صالحا من
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Saden sang gelebek sama pia amama udina bebay. Askanian nama paparatiaya. Nama taan apakah pegintau nabi din skanian saka pegintau amapia. Gumataan na ibalas sa mikiran din subalas kiran si ikumapia kuping gulaw layran. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Naigira ang betian ka sa Quran. Nalindung ka kwalla puun ko syaitan na pradiyaman. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Mataanas kaniya na daamap kepaariang ko sirana miya maratiaya asubusukad na nirani sa sariganiran. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Ayabuad na map kepaarianon na si ko sira na pepemanguno terkanian gusto sira na pepemanakutuk wallah. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Naigira aadna ini sambiya miya isa ayat kudarpa o isa ayat aswallay matao ko ipturunian na teruniran askadun ya Muhammad ipepengbeul kena kasukada kelangkiran na di mga tatao. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Terwangka, ini turun sekalian Jibril aniawa sutia puun ko kadnan kaabnar, kaante kena supuso serana miya maratiaya, guturwan gututula mapia kumim babayurantang ku Allah. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Nasabensab narakatawan nami amataan nasiraan nagiiran teroon amata gunaya ipupengendawa manusia. Pitero Allah asu basa asu ipupengambiriranon na ino aadiyemi nagi Quran ya na basa Arab mapayag. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Mataan na sosirana di mapaparatea ko mga ayat wallah na disiran turuun wallah guad na bagyan nirana siksa amali pedes. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Ayabu wa pepengembal ko kabukeg na sosirana di mapaparatea ko mga ayat wallah nasiran man nasirani mga bukeg. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Sadin satawa ungkirnian so Allah ko urian kya paratiayan inunta sutawa miya tegel aso puso iyan na tutakna ko paratiaya na ugaid na sadin sa maliwanag sa ginawan yan so kaungkir na si ikiran surarang itapuun ko Allah guad na bagyan nira na siksa albi mala. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Giyutuman na sabab sa mataan na sirana miya tumuiran so kawiyag-wiyag ku dunia adi so akhirat na mataan na swalla na dinian turuun so pagtawada pamaratiaya. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Siran man so piatri wallah so mga pusuiran, gusuk kangiran, gusto mga kailairan,
nasiran man nasiran suki kalilipat. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون Matatang kedemataan nasiran sumangalugi ku akhirat. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Urianian na mataan na sukadnan ka makapantag kusiran na miya magwiyag ku uriano kaya pangara si ikiran. Urianian na mipirang siran gumipentang siran. Na mataan na sukadnan ka ku urian na yan na titua manapiya makalimuon. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Pakisabuting kaswalungan na makataling umaso umani ginawa, na dumawa sa linding yan sa ginawa niyan, gu ito man sa tarotop ko umani ginawa sumiyang galabakyan, asiran na disiran kasalimbutan. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Na mimbaal swalla sa ibarat, ingedam ya belo ya lumilinta da tetakna, pepekap taling umaun su pagpero na mura-mura apepekapoon kum bela-bela adarpa, na inung kirian sumangalimu Allah, na piyaki taamanun wallah su kini kulubunu kaur gusuk kalak sabab ku siwairan. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Na saben-saben raad na miya kau makira na subuwa pedkiran, na piya kambu kegiran sekanian, na miya den salsiranu siksa asiran na kapapantaga na mga derwaka. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Na kang kanu kini pagperkanu Allah halala mapia, gu panalamat kanu kulimu Allah, os kanu na ayan yubuk suweswatan. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Ayad na ini saparian narkanu na sumiyata ya dema sumbeli, gusto rogu at tomiuga gusto sapwa babui, gusto ini panambay ko salakaw ko Allah, nasa tawa kasengetan, na aba pangangakwala, na aba pemamalawani, na mataan aswalla na manapi ang makalimuon. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Na diniup terwa ko kiprupa anuno mga dilaiyo ko kabukag, agiye na halal, gugiye na haram, kakiyang kubiyo ko Allah so kabukag, mataan na siran ay pegang kubiran ko Allah so kabukag, na disiran pemakaslang sa maliwanag. Mata'un qalilun wa lahum 'adhabun alim. Kesawitan niran sama itu ku dunia, na adna bagi niran na siksa amali pedes. Wa 'ala alladhina hadu harramna ma qasasna 'alayka min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Na siyami buini sapar ko mga Yahudi so piano tulamir kagwani, na daami siran salimbute, na ugay na siran salimbut ko mga ginawairan. Thumma inna rabbaka lilladhina 'amilu as-su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
Urian yan na mataan na sukad na nakasi ko siran na miya kang gelebeg siran sa marata. Sabab ko kada amelang. Urian yan na mitubat siran ko urian uto gumipia-pia siran. Na mataan na sukad na naka ko urian na yan na tantua manapiya makalimuon. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Mataan na su Ibrahim na miya beloya ladiwan, apa pengungunutan ko Allah, at tumataliyaduk ko benar, guda mapad ko mga pananaku to. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Mananalamat ko mga limu Allah, pinili iyan guping gunanaunian skanian ko lala na makauuntol. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Gubigan na miskanian si iku dunia sama pia. Gumataan nas kanyan si iku akhirat na pwedin ko mga bilang ataw. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Orian yan na inilah humamir kaya Muhammad. Akedegang kasuok itu Ibrahim masasalim butawan. Gudem mapad ku mga musyrik. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Aya buah piali ugatang kukap masla ako Sabto na susirana daon pagayaw na yon. Namataan na sukad na nakan na kukumniyan siran dun kuwalungan na kiyama ko dairan pagayaw na yuni. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Panulun kasulalan ukadnan kasanggulalan ko ungangan gusun dawa mapia. Gudawaan kakiran sulbi mapia. Mataan na sukadnan ka nas kanian ni mataw ko tawas suminilay puun kulalan rakanian. Gus kanian ni mataw ko miya mangedeg ko untol. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Nausop kano, nasaup kano sa sulagi duwini kidiar kano to, na ibetu sabar kano, na mataan nagyuti mapia abagyan umiya makasabar. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Nasabar ka, na di ka pagkasabar inunta asabab ko Allah, na ding kasiran pembukuon, guding gagat nararab ka so kapapagan tanganiran sa marata. إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Mataan aswalla na babidu sirana miya mananggila, gusto sirana mi pipia-pia.